серебряный түстөгү Honda Step вагонуна сатылат. Бүгүн 4 апрель 2021 жыл. Газ, бензин, пробег 165 миң километр жүрген 2300 жылғы, объем 2 басы $7500. Телефон номер 0708 50 55 53. Биздики жарнама кеж деген канал. YouTube? Ооба, YouTube'да. Ички салондору велюр, таза. Ал эмеден да? Окончательно канчада достар? Базын окончательно 68. 6800 $. Каяктыкы машина? Ал газдыкы. Обмен варианттар болобу? Жок, обмен жок. Сколько наличка? Фит доплата менен болсо вариант. Фитке доплатасы менен обмен вариант болот.